Kuringana na family ya Mukura ni atiwe hamwe na muratae manyitirwo kerega kiumia giki thoko-ini ya Kagundu-ini kwi muthenya barigici kuria thutha uyu kuringana na komanda wa borithi kaunti-ini ya Murang'a niwe Kemboi Kimaiyo gukurikanite ati Mukura acukagirwo kunyitwo na bangi nake mundu nawe akinyitwo na kahiu. Indi muthenya uyu ungi wa gatatu family ya Mukura igikinyirio horo ni muthuri wa nyumba 10 ati Mukura ni arakuire na njira ya kwiitira thero undu uria andu a family yake thutha wa kuonio mwiri gatano gaka nyumba-ini ya kuiga miri tauni-ini ya Murang'a mataretikania naguo. Oho gugituika ati mundu nawe uria manyititwo na Mukura ndaroneka. Uthio hatiri handu atari thakame kini giki kia hathiini ni kiubu gikauma nja na ni aroneka guku ni mundu wariraga tondu ena maithori maingi biu guku. Twagicoka twamera matuhumburirie kana no matuhumburirie sati matuhumburiria guku mbaru-ini ni tukuonaga tari gikinya gia kiratu. Haha ni aroneka ni ta mundu nona uria uringithagio handu hagakati haha mutwe ni muhondoku. He mwanake wa nguru-ini onake oire athiite atwara mundu kabati agicira ni eguka hare Kagundu etangirire gukie mundu ucio ni oragirwo na riu ri kuroneka atiriri tuguthi tukiuraga gwo muthemba ucio tutigugithira. Haha riu ona atongoria makihinyiriria kihoto kia Mukura. Tumesema hivi hakuna mazishi itafanyika kama justice haijapatikana. Hiyo tumeamua. Kitu ingine tumesema hata hiyo bili ya mochari hiyo ni serikali inasimamia, hata ichukue muda mgani. IG wa thigari na IPOA ike uthuthuria na uhoro uyu tukorwo tukiona ma uria kuragithire. Na kuma wa gatatu nginya muthenya wa gatano gukoretwo na mirurungano na nditimurano gatagati ka arurungani na borithi. Indi komanda Kimaiyo arauga mundu nawe ucio manyititwo na Mukura ni akinyirie igoti-ini Kandara no arimo ni kuriha bodi agitwarwo rumande Thika. It is true the guy committed suicide in that police post. Investigation is ongoing and IPOA was informed so that they can do their independent investigation. Postmortem is not yet to establish exactly cause of the death. We are still waiting for it. Even though we have some disquietness there. People were demonstrating yesterday and the other day, suspecting that the police played an hand. But according to us, the guy committed suicide. Family ya Mukura ikihariria gwika uthurimi wa mwiri niguo ihote kumuhurukia irerigirira kihoto giake nigigukorwo gikioneka. Ngiribotera Inooro TV kuma Kagundu-ini Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a. Njitagwo Joseph Wachira.